iskupina od zakletve vrijedi kako prije kršenja zakletve, tako i poslije kršenja zakletve. Ti si rekao, vallahi, neću nikada više učiti u džamiju. Nešto me hodža me razljutio, danas i neću više u džamiju. I opet kažeš, nije to bio razlog, jel da ja ne idem u džamiju. I opet kreneš u džamiju. Dobro. Prije na podne si se zakleo da nećeš ići. A na ikindiji ćeš otići na namaz, odljutio si. Za sat vremena odljutio si. Možeš prije ikindije nahraniti siromahe i otići šta? Pa si iskupio se prije čega? Prije kršenja zakletve. Zakletvu si prekršio kad pređeš preko praga, jeli, džamijskog, ili u redu. Znači, tako da je dozvoljeno da se to čini, znači, i prije i poslije. I džumhur uleme kažu da je dozvoljeno prije. Džumhur uleme kaže da je dozvoljeno, znači da se to učini prije i to se prenosi od 12 ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A Ebu Hanife i Hanefijska pravna škola kažu da nije ispravno prije. Šafija kaže da može i ne može. Šafija kaže da može i da ne može. Ne može, kaže, kada je u pitanju post. Ne može post 3 dana pa prekršiti zakon. Znači čovjek se zakleo nešto. Nema mogućnosti da nahrani, nema mogućnosti da šta? Slobodi roba, nema mogućnosti da obuče siromahe. Hoće da šta? Posti. Kaže, ja ću postiti 3 dana pa ću prekršiti zakletvu. Kod Šafije takva iskupina nije šta validna. Ali je validna ako nahraniš ili obučeš ili oslobodiš roba. U redu. Pa je validna kod prve 3 stvari koje je izbor, a nije validna kod posta. Nije validna kod posta. Allah te alalem da ispravno mišljenje džumhura uleme. Da može i prije, da može i poslije. I to je ta braćo širina i to je ta elastičnost islama. Znači, olakšan je islam u svakom pogledu. Kako u shvatanju i u poimanju islama i njegovih propisa, tako u njegovom praktikovanju. Čovjeku možeš za 2 minute pojasniti kako će biti musliman i kako će Allaha obožavati bez da nema primjesa širka i nakon toga dolaze praktični propisi da ga proučiš isto tako što je jednostavno i što čovjek mora znati da bi bio musliman je jednostavno može se to u jednom danu naučiti. Nije nikakav problem. A isto tako znači je li pri ti praktični oblici su jednostavni. Došli su hadisi koji ukazuju da se može iskupiti čovjek prije nego što prekrši zakletvu. Pa tako je došlo u hadisu koga bilježi imam Nesai i Ebu Daud koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca od Abdurrahmana ibn Semure da je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže ako se zakuneš na nešto pa vidiš da ima bolje, kaže iskupi se, potom učini ono što je bolje. Iskupi se, potom učini ono što je šta? Bolje. Dolazi iskup prije čega? Prije kršenja zakletve. Po ome hadisu je to vađiv. Da prvo šta? Da se prvo iskupiš. Jer je rečeno u hadisu prvo znači učini ono što prvo se iskupi pa onda učini. No međutim konsensus uleme jeste da to nije vađiv. Da nije vađiv da se prvo iskupiš. Da možeš ti prekršiti zakletvu i nakon vremena se možeš skupiti. Nije problematično. Nije problematično. Čovjeku je svakako bolje da prvo prekrši pa da onda da se iskupi. Zato što je šta? Konsensus. Braćo, gdje god ima razilaženje po jednom pitanju. Na 2 mišljenja su ulema razišli. Ali slažu se na jednom, bolje učiniti ono šta gdje se slažu. Naprimjer, ovdje je došlo konkretno. Je li sva ulema složna da ko iskupi se nakon kršenja zakletve da učini ono što je dužan učiniti? Je složna? Jeste sva. Sve je složno, niko nije rekao. Samo što ima jedan dio uleme, a to je džumhur, većina kažu može šta i prije. A nema sumnje da ko učini nakon zakletve da je 100% može kazati, znači ovo je konsensus i to je znači argument koji je kategoričkog karaktera. Dok ovo drugo može čovjek uraditi ako smatra da je ispravno i tako dalje, ali tamo gdje može da uradi po konsensusu, to mu je preče i bolje. To mu je preče i bolje. S tim da ne smijemo znači ljude obavezivati na to i da ograničavati, naročito ako se radi o fikskom pitanju gdje se postoje razilaženja i ako on vidi znači suprotno tome, odnosno vidi da je dozvoljeno, da treba znači jer ako bismo se ograničili samo na konsensus, onda i da radimo samo konsensus, to je mali broj pitanja po kojima ćemo raditi. Jel se složila, se nije složila po većini pitanja.
Ma nije se složila, braći ulema, možda ni po 5% pitanja. 5% pitanja, 10 kada bismo kazali, ne bismo smjeli, znači, pomjeriti dalje. A nema 10%. Nema 10% pitanja koji su ulema složila stvar. Izrazi ta većina, oni se složili, znači, oko osnovnih pitanja, gdje su došli decizni, jasni argumenti, znači, nema nikakve mogućnosti za njihovim simboličnim tumačenjem i tako dalje. U protivnom, razilaženja se znači, u jednom pitanju, naćete oko abdesta možda da se slažu u ne znam, 10 pitanja, 10 mesela, a razišlo se u 100. Tako da, znači, treba imati u vidu ta razilaženja.